May nisum nile pasari kumsang nisum ni pali hania Rainbow Mizo Channel thirtule ngai thatu jong te in Java in Chibai kan bukle thau acheu Israel Hamas ho in dona achuatan ma West Bank lampanga Hamas ho te kai khoi tu ber Hamas West Bank Division Head le mundanga Hamas top official pakhat Yasin Rabiale Khalid Nagar tachu Rafah khopoi chunga antom runi ti Israel sipai tachuan hanria Israel Entlatupol Intelligence Agency 10 Rafah khopoi chunga Hamas ho compound na hanum ngeyani ti anfin fiata The Jerusalem Post chuan Nizan Khan he report bozui hian IDF fighter jet tachu Rafah khopoi lampanin anthok chokta Rafah khopuya Hamas compound hi anlu chilta hani tichun Rafah khopuya Hamas compound chunga hian Israeli Air Force te hian target big nain air strike anvanei ta chiam maya Hamas compound na han targeta hian bom hi asurin sur hani ringut maya Hamas ho tuluten tom himna tanan man building lian tak mai chu mayala chantir nita kangmaina sa tak mai chuakin van boruaka hakhu chawmun mun maya Nizana Israeli Air Force te Rafah khopui chunga hanchet na hi Israelin Rafah le hache vela operation anei to zongjunga chuan anchet na ber na le lian ber ni in soi anibok tichuan West Bank lampanga Hamas ho headquarters sa anho tulu ber Yasin Rabiale Hamas terror group chunga top official pakhat nen airstrike anei na hian than ni ti Israeli Defense Force tachuan anpung jarta ani kan chanchin thar kal tolama khan kan ron soilang to thona kan hriat thar le tan han soi taila West Bank ka Hamas ho headquarters hi October nisari kumsang hi somni le pathuma Israel ram chunga Hamas firfiak polte hanron chet khan advance sa ron chema saber chu West Bank ka Hamas ho headquarters sa Hamas member te hania masetun thleng hian hanron chet tran nakha West Bank atangin nge Gaza strip atangin ti hi hriat chian chiat chu alani lawa mase poi khoina thlentir masabera marhoi tu te kha West Bank ka Hamas firfiak polte headquartera Hamas gunmen te hania West Bank ka hian unit rang angin anoma tichuan Israel ron baya advance sa ron chema saber West Bank ka Hamas unit headquarters sa anho tulu berle Israel baitura thupek petuber Yasin Rabiale hnuaiah Hamas firfiak pol top official zingami Khalid Nagar tachu tha hanita hani IDF 10 Hamas ho compound hanwa baitak omna mun hi Rafah khopui chung marthang lampanga Tel Sultan area ania Diha Rachuan Israel Sipaiten airstrike anvanei na hian heng Hamas ho hruitulu pahni Yasin Rabiale Khalid Nagar tabaka hian Hamas compound chungom Hamas sipai rual timaila Hamas gunmen ho engemazat chu tha tel aniti an report ani indrin lampanga kanchanchin thara kanron report tong khan International Court of Justice chuan thuchu alosiam towa Israel sipai te hian mipui ten han torna tur thlantirai chuan Rafah khopui chungatang hian han sipai te nuktok vek turin order han te chokani kha mase IDF 10 thuchu han siama hian ICJ order kha bo chiat na hommi lowin danang takle mipui te torna thlantir lovin hair strike hi nayani ti anpungjar ani Mase Hamas health official lampang chuan ICJ Bengkhon tur tak mai hian thuchua ansiama Hamas lamtran tu Palestine media rang te point anpungjar na sahle boka Rafah khopui chunga nizana Israel sipaiten airstrike anvanei na hian mipuiten nasatakinan tura Gaza mundanga tanga Rafah khopui chunga Palestine mipui ral tlanaron lut puanin an kaisaka hanchen Mahmuna te Israel sipaite hian boman ron thlaka hetianga puanin an kaina area tent complex anti mai tele ache vela building te chu mayalin hatum chuk ngala atlembera po Palestine mipui poisoilo mi somthum panga velin nunna hanchanani anti Palestinian Health Authority chuan heng nunna chanta te baka hian liamtur tam tak anum boka nunna chanzat po hi anpung chhojel thaya kang mai chuak na sa takawang te building chimhnuaiah te hian
ruang ing za chiange lo mang ti po riat thei halani lawani anti mase tukin jing lampanga khan IDF tachuan Palestinian hoten hanpu na hi thudik lawani ti anpum jarnun lea area zak tak bomchet na tana manchi bom hlom le thokna chi po kan manglawa precious munition chau man ania tichuan intelligence ten Hamas firfiak pol ten chetvel na tan le tran hunatana an man area chu kan target ber ania Israel Air Force ten airstrike anvanai na hian film khur takin thiltinia IDF intelligence unit tele Sinbad Security Service Agency tene na thokhowin target diktak chu la haulawin lotling takin hlan chuania tichon airstrike kawanga nunna chanta ta hi civil mi poisei lo tani lovin Hamas West Bank Division Head Yasin Rabiale Hamas firfiak pol top official zingami Khalid Nagarle Palestinian firfiak pol member tevek kanetiin IDF ta hian ansoifia ani achazonga Israel puwa tongchuak ta hi Palestinian Authority ta chau anilova European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan tukin zinga khan Israel chuan military action chu Southern Gaza lampanga hian International Court of Justice in top santura order antichok chungin akalpui chunjom zela Rafah po heting thil hi athengle ta hei hi court jalo na lian takani hati Joseph Borrell hian world court in ruling alo siam towa Israel chet dana tang hian he ruling hi ataka kalpui atul don tani in ashriatani hatia EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell hian European Union Foreign Minister meeting chu kan maluka hian nei anidona he meeting poimo taka hian thutluk na kan siam hi atul don tani in ashriata European Union Border Assistance Mission chu Rafah border crossing a hian kalpui turin thutluk na kan siam mai thayani hati EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell thusai chungchanga hian Austria Foreign Minister Alexander Chuan European Union Border Assistance Mission yubam hi lothai lawa manatul na huna man alo ni zau zau towa European Union hnuaiah hian kumsang hi panga khan din tran ania mase mumal takin kalpui hlei thei hani lo wangin kum engemazat chung ni kum thleng khan he mission hi titopin chol san alo ni to ani Hamas ho control na hnuaiah Rafah crossing Gaza side lampang chu Israel sipai ten an control na hnuaiah an da tak nuwa Egypt sarkar chuan Rafah border crossing hi akharta tichuan kan du ber chu Gaza mi puite tranpui na chak taka halu thaina turin Egypt sarkar hian Rafah border crossing a honnun le hini hati Israeli Defense Force ta hian nizana Rafah khopui chunga Hamas compound an beina hian an compound pumpui hi an nuai chhawek nin an soya White House chuan nizana Israeli airstrike anei chungchang hi anron soive ngala report chikrang laka hian confirm khura kan inveng ranga Rafah thil thleng chungchang hi engma kan la soi theilova Palestine Authority ten han report le IDF ten han report baka hian intelligence report dangte kan la khom mek chawa chungta chu hawain khai khin alani donani anti Israel sipai ta hian nizan khan Rafah city achau hian strike an nei lova Gaza hung franga operation nain strike an nei nuala Palestine Doctor Organization ta chuan nizana thil thleng rap thlak tak ania Israel sipai te Gaza hung frang baka Talal Sultan le Rafah khopuya anchet na ta hi deadly event ti hiala soin Palestine mipuita tan hian Gaza khoi hun ma hi ahim lawani anti nizana Israel sipai te Gaza strip a anchet na satzwal na mun ta chu Rafah le Talal Sultan baka bet hanuna te khanyani sa tele Jabalia le hachevela te hania IDF ten airstrike anei baka khang kanron soilan tak mun thren khata te hian ground force leilam sipai te hancheboka Sky News lampanga analyst ten hansoidan chuan Israel hian Gaza mun franga Hamas ho ta chu antuk dol dau vek towa mase tunhaya hian mun franga bet hanun te khanyani le Rafah te Jabalia te Talal Sultan le hachevela te Hamas hotene na in beiton na lian tak hi athleng le thrina
Rafah khopui chunga Hamas battalion lilai mai Israelin anlaom nia hanriat tahi Rafah khopuya hian Israel sipai ten annuai chimi veklo na turin Gaza hun tranga hian insen darin anchuak dar nia anrin thu ansailang ani heti meklai hian nizan tarret le minisomli pariat vela khan The Times of Israel chuan Israel minister te oka rorum takmai hanron te chuka IDF ten Rafah khopuya Hamas Compound chunga airstrike anai na chanber po hi nimin Sunday tlalampanga khan Hamas firfiak pol Rafah khopui chungom ten Central Israel lampang rocket mangin hanron bai chiam maya Rafah khopui tang hian hetianga rocket tamtak manga Israel ron ka hi anai jan lawa thali chunga havai khatnani antia tichuan Rafah khopui tanga Hamas hoten rocket anron ka wang hian Central Israel pumpuya vanboru ka tanga in runna haumani ti in hret tirna air raid siren chu antirita roi maya tichuan hemihuloka hian Israel minister sang ten o hanai ji ngala hei hi IDF ten Rafah city anbai chunjam hi atrulani ti nemhet tu evidence ani anti hethil thanlai hian Israel work cabinet minister Benny Gantz chu Israeli Defense Force base urima aumlai mekania hetatang hian video message saron te chuaka Hamas ho ronchet muna piang le anam muna pianga IDF techuan operation hi nei chungjam zel turani tin haron puangzara hei hi thupuan zar satlian ilawin sipaiten hanjam hal tur declare ni ti ania Benigan sian video message sa hasoi zeldan chuan khovel hian hei hi inhreturania tu tenge kan khole tui poi seilo te tun thlenga hreng betmek tu te hi tu tenge voin hian kan khopuiron kap ti te hi inhriat atulani hatia terrorist Hamas ho te hi war criminal te hania chung kan laka danan bot chet naman sang tak chu tunamo nakinamo kan pek tir ngai donani hati Rafah khopuya tanga Hamas ho ten rocket anron ka wang hian Herzilia civil mi ta chenna building pakhat chu ti chetania Israel mi panin liam navaklo antur bok ani Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan IDF ta hian kan charsa kan bei tak ahunta Rafah khopui pumpui hi kan control na hnuaiah kan da vat turania Rafah khopui lu chua thaina kongom jongjong ta chu thilpoi mo masa ani dona mun sang atangin IDF ta hian norna tongma sala Hamas hoten Central Israel hanron kap hi thilpoi tak ania antur hlom tak manga kan hnonga minchuk antumnang ania kan khole tui anhren be mek te chua jalan natur kongom chunle kanram security hi him taka aum zui zel thaina tur kongom chun chu full force in thapui thwa Rafah khopui pumpui hi kan lak fai vek atula tichon Gaza strip pumpui hi Israeli Defense Force te control hnuaiah aum vek turani hati minister dang te trongka hi chu hansailang lo maila hetianga antong chu hnuloka hian IDF te hian nizan lampanga khan Gaza hun tranga air strike hi anai zuita ani heti lai hian tukin jing darkwa hapel khatia khan the Jerusalem Post chuan IDF drone chu Lebanese territory atlani ti anon reporta rindana chuan Hezbollah firfiak polten ankap tha near hriat ania masathil thandan chiang takhi engma hriat thei alani rilo wangin IDF ten investigation hi anei meka engwangat langeni ti hi anchuiji ridon ani tichuan he thil thleng hi Hezbollah ho thil ti ni in Israel hian a hriani mai thaya he thuam nu tukin jinga vek khan Israeli Air Force jet tachu Yarun area Southern Lebanon lampanin anting chuak thuk maya Hezbollah terror squad te in khorna mun military building Lebanon chimlampanga Yarun area mi chu ahma sabratan anva bomdar taveka tichuan hnuaiah hian hawola muna Hezbollah terror squad thren khattele ralthum da khomna weapon storage facility tachu anwai dar tavek boka tichuan hebaka hian Lebanon chimlampanga tho Mesel Jabal area Hezbollah military structure chu nasatakin hanvanwai darboka hemi zuichia hian khiam area lampanga Hezbollah firfiak pol infrastructure thren khatta chu anva bom darbok ani
IDF te nizan le tukin jing lampanga hanche pui replan maya khovelin habeng convert chu Rafah city operation hi hani baka anchet natna hunber hani wangin soizui halore lea the Jerusalem Post chuan Palestine hoten han report ang hian Israel sipaiten Hamas Compound an dainia han soina huna hian puanin engemozat le building thren khat te chu akang chenge yani ti an reporta mase uluk takin IDF ten helai huna hian civil mi cheng hanom leom lo hi anjir cheng towa civil mi tu ma cheng helai area hian hanom lova Hamas firfe polte hian puanin te hi siam chopin Israel pumin chena turin han halta nia hanrin thu han soibok ane hetilai hian the Times of Israel chuan tukin jing darsari le minutes som pani vela khan live update anei danin Tel Aviv le halonin kara Wolfson interchange muna minibus chunga thilapuaka hei hian bus hi atikang ta chiam maya amhuna hian Israel police tele medic te an thlengzui mala minibus kang me choka bang hian kumsom rukvelo pa mi pakhat chuan kang na tak me tura police tele medic team ten kang me chuana minibus atang hian han chan choka adin muntur hi chiangkwang tak hret ni lo ma sala akan na sadema bangin adin mun ha thavak lawani hantia Israel police ta chuan han soidanin hethil thleng hi danbo chetna criminal ania firfiak poltane na injom na nei ten an thilti nia anrin thu an soibok ani hetilai hian nimin Sunday jinglampanga khan Hamas firfiak polta chuan video clip anron ti chuaka Israel sipai ruang niom tak mai lei hnuaiah an leiver tanela anda khom thalak chu anron tlang jara hei hi Israel sipai te kan manania underground tanela kan proilun nuwa kan kaplumani antia mase IDF te chuan Hamas hoten until claim hi thudiklo ania Israel sipai te kitnapa manna hi athenglo shrimshimani antia Hamas firfiak pol military wing chuan Northern Gaza Jabalia le hache vela Israel sipai tene na hanin beya hanin katun na huna heng sipai te hi anmana ankaplumani tin hei hi Gaza thilthleng thar new incident tani tin anpuang jara Northern Gaza Jabalia hian leihnuaiah leiver tunnel chunga heng Zionist force te hi hanron luta masekan fighter ten lawang busin hanvai hian tha vek ani tin Hamas military wing spokesman Hudaifa Kalut chuan apuan jarna video message ati chuaka hei hi Al Jazeera chuan nimin khan hanron tlangzar ani IDF ta chuan tunthlatir lampanga khan avai thumna tan Jabalia mun hi an dainun lea Hamas firfiak polte ronin toithar lea helai huna hian anumawang ania hunrei tak chung lowam to Jabalia refugee kema Israel sipaiten avai thumna tana anva dainun le hi amma an dai puithlakna khan an la thlen ngai lo mun ania te chuan IDF ten nimina thuchua han siamatranga halan dan chuan bai puithlak vai thumna hian helai mun hi anva thlengta leihnuaiah leiver hi Hamas firfiak polta chuan tranmun khona tan hanlo mangai maya helai munom Palestine refugee tam tak ten Israel sipai valu chuatu te hi hanlo tibuaya hanlo tonga tharuma innek tonna athlenga mase silai ro chu civil mi telaka hian me pu anilawa heti rol hian Hamas hoten leiver atang hian tranmun khoin hanlo beilet chiam boka mase tanal chunga lu chilin Hamas firfiak hote hi egimazat antha baka antha bang te hi muntanga hanlo in saseng manvek boka mase Jabalia refugee camp nuaya hanlei vera hian October nisaria Israel Myanmar han hrennek te jinga mi pasari te chu han rong mu ani tin IDF te chuan han puang jara ti chuan sipai te inam bus na aum lova inman na po aum lo boka Israel civilian an hren han tha tak mi pasari te ruang hi lain Israel sipai te chu han kirleni han tia ti chuan hmadaya Israel sipai han ka hlumte silai le uniform baka an head gear te chu heng Israel mi an hren han ka hlum tak te hi hak tirin video te han lo siama ti chuan tun hnaya Israel sipai han man te thala kangin video hi anron tlang jartani anti